Swastiastu. Nggih, rahajeng sama ngalit-alit kesami punapi gatrane. Nggih, sengkara sami becik-becik nggih. Iwau Bapak ampun ngicen gambar. Nah, saking gambar punika sira sane uning gambar napi nika. Nggih, patut. Nika wantah gambar anak nyurat lontar, taler gambar aksara Bali. Nggih, duaning samian alit-alit punika sampun uning tekening aksara Bali. Mungkin Bapak metaken malih ajeng alit-alit puniki. Sampun ke alit-alit punika uning. Sampun ke alit-alit punika nanang ngwacen aksara Bali. Taler sampun ke alit-alit punika presida ngwacen aksara Bali. Inggih, duaning asa punika iraga sareng sami ring dalah ye mangkin puniki pacang lajah ngenenin indik ngwacen aksara Bali. Inggih, ada terima kesami iwau Bapak sampun ngicen teks nggih majeng alit sinamian. Teks punika wantah teks singkat sane kesuratan tu aksara Bali. Mungkin Bapak nunas majeng alit sareng sami mangde alit punika ngwacen ngeraga teks sane Bapak udari wau. Inggih, durusa ngwacen nggih. Inggih alit terima kesami. Duaning samian punika sampun kacingaken puput utawi usan ngwacen teks sane Bapak udari wau. Mungkin Bapak mentaken nggih ngenenin indik teks punika. Sane ka pertama sira sane uning napi murdan teks wacana punika. Nggih, patut. Santurnyane sira nika sane mimpin Kram Banjare punika. Nggih, patut. Santurnyane apa utawi napi kawigunan kulkule punika. Nggih, becik nggih patut nika. Santurnyane sane kaping untat napi unteng saking teks wacana punika utawi napi kesimpulan saking teks wacana punika. Nggih, sane di belakang punika dados. Nggih, patut. Nggih, halil terima kesami duaning pitaken Bapak Iwau punika sampun samian presida kecawis sareng alit-alit taler cawisan nyane punika becik-becik pisan. Mungkin Bapak puniki malih nunas majeng ring alit-alit sira sane nanang utawi sira sane presida malih ngwacen teks punika sane Bapak udari wau ring ajeng kelas puniki. Nggih, yening menten-menten punika Bapak pilih kemanten nggih. Bapak pilih kalih kemanten. Sane ka pertama Bapak pilih Made Surya sareng Luh Asri. Mangda presida ngwacen teks punika megantian ring ajeng kelas iriki. Inggih, galah dursang Bapak. Inggih, suksema turang Bapak majeng Made Surya lan Luh Asri. Sane sampun presida ngwacen ulang teks wacana maaksara Bali punika. Mungkin durus malih mewali. Nggih, ada terima kesami. Duaning iwau sampun presida
alilite punika nyaksiang pengawacenan teks aksara Bali sane kawacen oleh kalih sawitran alilite punika. Sane mangkin Bapak lanturang indik sesi tanya jawab ngeun indik materi punika. Sire sane jagi betaken lulusan Bapak. Napi ke wenten sesuratan sane nenten presida kawacen oleh alilite utawi sane nenten kauningin sesuratannya nih atau utawi pengawacenan sesuratannya nih. Napi ke wenten kruna sane dereng kauningin tegasipun durus dike bagang sareng Bapak inggih alilite makasami duaning iwau sampun presida kalaksanayang publik bagan dumugi publik bagan punika presida ngotuang hasil pala alilite punika presida ngresepang napi sane publik bagan iwau. Sane mangkin Bapak malih ngicen sesuratan wacana sane kasuratan untuk aksara Bali. Sakewanten sesuratan punika wenten sane rumpang utawi wenten kruna-kruna utawi sesuratan sane ical. Mangkin Pak Tunas majeng rek alilite mangda ngejangkepin sesuratan-sesuratan sane ical punika taler alilite punika nenten dados bingung duaning Bapak sampun nyiagayang utawi mempersiapkan kruna-kruna utawi sesuratan-sesuratan aksara Bali ring sornyane irika alilite punika dados pilih suratan-suratan sane cocok sane presida kaangge ngejangkepin kruna-kruna utawi sesuratan sane ical punika. Sakewanten sedurung Bapak ngicen alilite punika galah makarya Pak Pacang Muning Ayang Dumun mangda sedurung alilite punika nyawis utawi nanggenging jawaban Bapak Nunas majeng ring alilite punika mangda presiden nyalin sesuratan aksara punika ke aksara Latin utawi sesuratan Latin dumun nggih. Wau seusan punika kalanturang entuk nyawis nanggingin kruna-kruna sane ical punika. Inggih duaning sampun samian Bapak singakin alilite punika sampun puput makarya tugas Pak Icen di wau. Mungkin Bapak Pacang wacen wacana sane jangkep indik wacana iwau sane ical punika mungkin Bapak sane wacen sane pindah jangkep taler Pak Lunas sajeng alilite punika mangda presida mengoreksi ngeraga utawi mengoreksi pekerjaannya sendiri yening wenten cawisan alilite punika sane iwang dan dados nika diperbaiki sakewanten patut dicoret. Nggih, mungkin Bapak ngacen teks jangkepnya nggih. Nggih. Durus koreksi nggih. Cawisan alilite punika taler yening sampun usan mengkoreksi punika dados hasilnya nih kumpulang utawi pupulang majeng Bapak. Inggih, suksema alilite makasami. Duaning sampeyan alilite punika sampun presiden menyetor utawi mupulang hasil pekaryannya nih. Mungkin malih Bapak ngicen tugas Bapak Unas majeng alilite punika mangda presiden makarya teks wacana berbahasa Bali sane kasurat untuk aksara Bali. Nah, wacana punika dados merupa satu bawa cerita pengalaman pribadi, deskripsi tokoh, miwah sanetiosan. Sakewanten sedurung makarya wacana punika Pak Nunas mangda alilite makasami makarya peta konsep utawi pokok pikiran risa jeroning paragraf nyane utawi
bisa jroning wacana sane pacang kasurat. Nggih. Durus karyana lumun pada konsepnya nih utawi pokok pikirannya nih galah durus sang bapak. Nggih halal tiwa kesami duaning samian punika bapak singakin sampun usan makarya pokok pikiran saking wacana sane bacang karyana. Mungkin dados kumpulang lumun teks pokok pikiran punika nggih. Nggih, duaning samian sampun presida mupulang pekaryan pokok pikiran punika, mungkin dados santurang utawi kembangkan punika pokok pikiran sane sampun kesurat punika dados wacana basa Bali. Sane ka pertama alerte punika makarya dumun wacananya nih. Wacana bahasa Bali sampuna bahasa Indonesia talar bahasa Inggris tapi bahasa asing saya tiosan nika sampunang kiraga niki fokus sareng bahasa Bali kemanten. Santuryane sane kaping kalih sausan alete punika makarya wacana sane maksar bahasa Bali punika wau lanturang wacana punika surat antuk aksara Balinya nih. Nggih halali tema kesami duaning sampun samian punika usan utawi puput makarya wacana aksara Bali. Mangkin dados punika pupulang sareng bapak nggih. Nggih suksema alali duaning sampun presida mupulang pekaryan alali tema kesami. Mangkin pinake nilai evaluasi utawi nilai pemahaman alite punika menen aksara Bali taler ngwacen aksara Bali. Mungkin bapak pacang manggil alite siki-siki mangda presida ngwacen teks wacana pekaryan silih sinunggil sawitranya nih. Sane sampun bapak pegang iwo. Inggih duaning samian sampun presida ngwacen wacana sane kesurat antuk aksara Bali punika tur Pak Nunas Suksema duaning sampun alaliti punika sampun presida gelis ngresep tapi waget pisan tekening aksara Bali. Taler kewagaran punika dados bapak bilang punika kalau alit-alite puniki sampun presida ngalestariang bahasa sastra lan aksara Bali ne. Mungkin duaning galah sampun kadi panemaya pepelajaran puniki peputang bapak untuk para masanti. Om Santi.